E moe whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le nei tu lau lea fiafi. Au smaila mai mo se whaopopongo whale nei anu Samoa tau longo. I tala tumoa, o le oa oina o alama whanau ina I ata mamai. Ma mawala lumana I manuia mo ainga nuuma e kālesia. O le manunau tile le whaamna tuina I le kolisi o teini wapauta. O le aso whaabitoa mo whaia. O ngā se whaopoponga lea o le nei report. Le whamna tuina I le aso whaapitoa mo li ima tamata'ita'i whaia o ngā lea tunu ai maisina laulangi atoa. O se tasi lo aso whaapitoa e whamna tuitau sanga te tasi a wale whaapitailo ngā luenga ai maisina lea mana e ina o le sao whaia o ngā lo whaatino ina I te tonua o ngā. Maoli tai aona leilana mo le mawina I le whamna tuina I o le sao ma tiu te whaia o ngā e le kolisi o papauta e ala le tomoa le sao ninga whaapitoa le taita'ia e le sasunga ia kōresa tawalangi. Tusi filifilia o le nei aso e pe o nau mai le whasinonga le tusi whaitau aso. Tusi le profeta o Sakaria, I lona mata upu e fitu. Tātou whaitau whelafo I mai le whai upu e valu. E whaangata I le se fulu ma le wha. Whaonga ina se vaenga o le whai upu e iwa ma le whai upu e se fulu. O le tusi sa tātou whaitau ina. E whai mamatua o le launga I le nei tai au te toi whaita wina. Ia whaamasino I le whaamasino ngatonu, ma ia anga le lei ma lofa o le tasi. Au le whaasaua I whawhine ua oti a lātou tane, ma e ua mātua oti. O le tangata ese ma le ua mativa. Au a fo I le mana tunatu I o tau loto I se mea leanga. E whai e le tasi. Manatu o tu o le launga I le nei tai au. E tusa ma le whasinonga le tusi whaitau aso. Whaalilo le vaai isi. Making others invisible. O le whaitaunga lava ia o le nei tai au. Masona feso ta inga ma le manatu au tu wa au mai. E manatu le launga e fia wha mamafaina. Ni vaenga se lua. Mua. O le vaai wha le atua. E le wha lilo aisi. O le vaai wha le atua. E le wha lilo aisi. O le sila le atua. E o wha tasi ma lana ami o tonu. Ma lona wha maoni. Aole sila fo I ta ui I le alofa. Le winga leo le wha manatu o le profeta o Sakaria mo le nuu o Yuta. Mai lea wha moe na whaia fo I se tūla I wha alualo a le kolisi e manatua I fo I whaia o ngā ua whailangi le fōlunga le sao fo ina lo lātu tautua e au nai wha whaia o ngā. E wala au watu ma le wha alualo I lo tātou kolisi se io tātou tutu lai mo sina minute, tātou mana tua whātasi, whaia onga ma Missionary, o e sa whaavaina, ma ngā lue le nei kolisi, ua whai langi fōlanga, whaamole se io tātou tutu lai. O le poa kalami le so, na saunoa le tamata'ita'i pule le sasunga ia malua, taisi latu, le tāua le aso whaasino mo whaia o ngā umalalangi. Le aso lima o ke topa o tau sanga umalava, ua whaamau whaailonga, mo whaia o ngā umai le lalulangi, e au fia aina Samoa. O se aso tāua tele, e toe mana tua ai, le soifua au auna o nai whaia o ngā, e le ngata mo tātou o lo ngā lue I taimine. A o e na mua I malai, sa saina le ngasu o tai au. Lea ua tātou oa I nei fariseu, ma sa ai maa o maalie. O le nei aso, o se aso e toi, tō mana tuai le whaia onga, I le tāua o lona vala awina. Ma whaafeta iai I le atua, mo le tō mai, ma le anga waa, ua wha manu ia I nā ailo na tangata,
e ala i le nei tofi o le whaiaonga. Na taonga le sunga ya malua taisi la tū le tiuta le whaiaonga e leo se tūlanga whaingo fie e pe o le nau fo i leo whaiaonga ina iei umana manumia tau mawhainga alo mawhanau a wali tapua inga mātua a inga no uma e kālesia. A vea ai ma whaiaonga e le o se mea whaingo fie. Leanga o le ngā luenga e le whaapa ole o na whai. O le ngā luenga e ofo a toa i ai lo tangata. I le tino, ma whau, ma le anganga. O le whaiaonga le lei, e le wa ai i le taimi. Pe fua i lona tutongi, lana whaatinonga. O le upumoni, e toa tele ma toa tele whaiaonga tamai, ai le ai se whaamaonga. So se whaiaonga lava, sa ia whaia se ngaluenga le lei i se tama po se tene. E le mawhai o na ngara, pe whaangalo le nāta maititi le nā whaiaonga, e mana tua pea, ma e tau langi ai le nāta maititi, lona suafa i lona o langa atoa. O le nei fo i la aso, o se awanoa le lei, e whawhetai ai e outou le whanau, le sao tā ua o sunga i whaiaonga, o loo a o ina o tau ia so uma. I le wha moe moe tas, ia o tau popoto, maata mamai, ma maua ni tau ruma na i manuia, ma avea o tau, o ni tangata nuu au ngā, a wana i o tau mātua ma ainga, o nuu ma e kālesia, o loo nofo tapua i mai. Mo le silofio le aso whaapitoa sa mawhaiona whaamna tuina le kolisi e alai por kalame ese le msenga iwa a nga le msenga se fulutonu. O le taimi nei e se fulutonu whaiaonga lo a tauina alo mawhana o le kolisi popauta ma e toa iwa whaiaonga lango. Mateo mo Samoa taulungulungu. Ua io ina nele tamai a setu o le pati molianga o le evita avali whaatamala ua mafua ili manunu o ni tangata ai o lo o yete ena nisi molianga i whaasanga ia te ia si whapoponga lea o le nei report. O le tamata lvo ia setu o le pati o lo o molia ili whaalawi tau taavale na maliliu waini tamata'ita'i se toalua e awhia ai malona toalua ua ia i o ina molianga o le evita avali whaatamala ua manunu ai ni tangata pita'i o lo o yete ena molianga i wha e awhia ili solitula fono le evita avali whaatamala ua afua ai le maniu o le solitula fono le fasio tangata pa ivalea e mafua mai se whaalawi tau taavale o le tula i setu li whaamasinonga i le amatanga le vai aso watu ina atua ilana loia lana tani le yoile molianga i tolu ma lana tani te e molianga i wha ma ua wha atulanga ina ili masino o mea o le tausanga fo o le aso esu e ina i molianga ua ia te ina. E pe ona sila fio le lei whaalawi tau taavale na tula i mai i le aso toa nai a olo mai le aso whaavitoa tamai Samoa i le masino au kuso o se tasi leo whaalawi tau taavale mai le whaalawi tili na tula i mai le atunu o le tausanga nei ua maliliu ai ni tangata. Mateo mo Samoa taulongolongo. O le aso lena whaatau te isa sauninga whaapitoa e whaamna tuinai le aso whaasino tonu i whaiaonga a le kolisi o malu fau. Se whaapoponga lea o le ne report. O tausanga ta itasi whaamna tuinai al kolisi o malu fau le nei aso whaapitoa e whaasino tonu le whaiaonga al kolisi o malu fau e whaamna tuinai lo latu sao tawe te tonu le atunu ai le ngata i leo le awa oina le walu ma whanau o lo awa oina le kolisi o malu fau o le nei whaamoe moe na mua i le sauninga lotu na taita i le sunga le whaafenga ia ta nui pesa le li. Whaafetai na i o matou whaiaonga na sāle ngā sūle taia e o mai lava i nei aso. Ua auala mai ai lou fina ngalo mono.
E whaalilo lava le vaai le whaiaonga. Ini whaale tonu. E whaalilo le vaai le whaiaonga. Ini vaivainga. Ini whaafitau. Peitai o le whaiaonga. E tuli lava lana ngā luenga ina i taunu ui le tini. E le manao foi le whaiaonga. E iai se tasi o lana whanau. Po se tasi o lana vasenga. E whaafiu pe whaingata. E whaamuta i le so lana malanga. Paua leo si e se senga lai titi. Le whaiwa lea whaaonga. E ao ia te oe i lau tū o lau savali. O lau nofo, o lau ngangana, o lau tautala. O lau amio, o lau poto, ma lau mawhau. O le tangata atoa lau. Whaiaonga fu i o le tele i o ana metutia. A mai se lava whaiaonga ua lolo lato soi fuel ngā luenga. Aua lava te tofu ai. Tama malteini. Se isi tasi o whaiaonga matua e ngoa ia misi soso. Whai le aonga misi soso. Ua, to tolu ata maiti e whapiu. Stand up, get out. To tolu ta maiti. Tuli e soso i whafu. Ao ale o le tolu, a to e fo i mali to tasi. Williamu, what do you want? Please, Mrs. No. Go home. You have no chance to come in again in my classroom. Okay? Go home. Ale latu o Williamu, toi ta amilo, toi sa. Ta si neo tangata whalungu ta. To o tuli lo e lumol poto. Please, Mrs. Soso. Please, forgive me. I want to come in again. Let me change myself, please. Let me have a new beginning. What? A new what? A new beginning. How much is your new beginning? What do you mean? How much is your new beginning? 2 tala? Oh, no way. 5 tala? No. 10 tala? No. 50 tala? That's a very nice beginning. Anale ai le 5 tala. E le to e maua le avanoa. Tau wha tala o tau wha nau le alofa tu la i o whaiau. Pai mai le tua. I le perfeta o Sakaria. Wha lilo le vaai ai la tau e le whalonga. Ai whai mai le tamaitai pule, lasi ta vai whai aonga. E iai au metutia. O le sule te mai taipulea o ngal kolisa malua fau, le sasonga ala se te vai, le ana saunoa le ana saunoanga au tu, e ala i lea wha moi taua, e wha awhitai e sasunga i whaia onga, e ala i le nei ngā luenga whita. I le aso na nei o le aso 5 o ki topa. O mai ao na whailonga ina, ma wha manatu ina. E whaia onga uma o le malo manisi e kālesia, ma onga tumaoti le nawa yaso. Peitai, manatu lava, le tātou laumua, e whaatino lava pēa le tātou whamanatunga o le aso whaia onga, e pei o na whata o tomai, e le UNESCO, le aso 5 lea o ke topa e pei o na iai le so. O le fasili, e whaamanatu whapewhea. Whawhea o na whaamanatu. How do we celebrate Teacher's Day? E se lavaanga. A o ngā lātou. E whai e a lātou celebration. Mo malua fōu,
e wha manatu le sao taua. O whaia onga, o pūna no, e ngā lulua i ki tono le nei launua. Le kolisi tele le nei ale e whakasā. E ala le tapua inga, o le tātou taulanga whai whātasi, whaafetai le atua. A wā o ia lava, wa ia tutofi o tātou tangata whātau waa. I le nei whaiva o le whaia onga. O le tali tonunga fo'i, o le tapa au sili i le langi, i ona tamao a inga, i le tino, i le mawhauwhau, i le anganga, ua tāpena ina ai oe ma'u o le whaia onga. Ua mafua ai o na o tai loa se mea. Ua mafua ai o na lelei o na whaatino o utiute ma o utiute. Toi fua tului le ola le malosi pe a tātou tū ma tepa atu le nātau sanga na whaapo i ai manulele o whanga. I le pā mai o le whaamaioti o le COVID sifurma le iwa. Ma tāpuni ai a onga umai tutonu o le atunu mo le fitu vai asu e ma eu le alofa o le atua malo pule whaafetai le atua i lou a au whaola mo whanau a onga le atunu whaia onga uma le atunu. Mau mātou tangata whatau waa. Ia, o le langona lea. Nāe. Nei o tātou whaamanatu whaatasi le so. E ala i tātou taulanga whaatai i le tua. E le fau le whaamoemoe, e whaamnatuina mo sunga e liinu tamata'ita'i whaia onga, e ala leo foina atu, i le atunu o le lātou tautua, a walo lātou wala awina, e avea i lātou ma whaia onga le atunu, a le ngata i leo i lātou wali tae mai le ngaluenga whaia onga. Christine Mateo, mo Samoa Tarongolo. Wa mai tau winele si iti atu pulanga telefo o lo a wail po kalame te e atu sawanga a le to manga mo e poponga tia se fa poponga lea o le ne reporti. A o tau mawhai ele te lo atunu e te e atu sawanga mātanga o lo utula i mai pia o se tasi lo whaafita auli o wa ai ele si iti atu pulanga telefo e a wai mga lulu e whaatasi e whaalia ilo lātou lango le atina ino a la tau po kalame mai tau mawhainga mo le puipui o sawanga e whaasanga yalo mawhanau. E uile tele o le se senga i tala anga a nei tupulanga tala vau ai maiseo i tūta wa a onga maainga peitai o le atu o whaata singa o lo tau la mua le to o manga mo e poponga tia le si iti ai u whai numero whanau o lo a wai o le langulangoina ai maiseo le whalawa i tele ina leo le iloa ma le malama e le tūtau sawanga. Mai whaase fulu tupulanga tala vau o mawhaio na a wai e i lea por kalame foi a waa fio angai fitu e au fia i samalai ulu savai fasito o uta, toa mua, si umu, whangalii, lo toa nuu, masolo solo. Mole silafia, o nea fio angalo whaanga solo i pokalame whaalawi loa, ale whaalaptu tonga le to manga moe e poponga tia. Christine Mateo, mo Samoa Tarongolo. O se whaingala tamaine o winga le tau mole po nei male aso atao. Tala whalawa Samoa o lau tala tau mole nea fiafi. Mo whaalea o ngaina nei fautuanga o savili malolosi. Peita e fautuanga mo o ngā sami lo whaamalsia pea mo o ngā sami umau Samoa. Mai lata satelite o na iau mawala lo whaapea o mawalunga o lo ofiti ai pea Samoa. Ata whaafanua tau o savile feo lolon malo selto o loanga le tau polo lo a fie pea Samoa. Whata se iau manai timu ini seo taimi. Malpo nei ia wo ini seo vaenga ma timu po e ta uluwa vasolo ai. Mula solulu i vaenga umala atunu o la ofiti se vaenga langi au. Matimu ta uluwa vasalo ai anga ile po.
Mo nga sami po nei mala so tayo o sa vilo to oloang lim sa polo luali mga toli mga kilometer li tula po nei ai luas fur mga toli sur kilometer li tula mala so tayo. O nga lumaong may fasolin fa ititi el tasi te sa malima nga alwa mita. O nga sami sauta sa vilo to oloa luali mga toli mga kilometer li tula. O nga sami sauta sa vilo to oloa luali mga toli mga kilometer li tula. O nga lumaong may fasolin fa ititi el luang alwa te sa malima kili. Ai tasi te sa malima nga alwa mita mala so tayo. Tala tayo la so tu maltai to lu sultasi minute leono atayao pele il mato sultolo minute smalua leoli onto so tu ilo tai ta leono le fiafi ola so ella tayo leono minute te leono fa mama to follow sultolo minute te leono le fiafi so report ile na tau sa male ne fiafi session fa poponga la so tayo Manuel Poto fa soifua o le afisi na malo no pupu mo fasalong fa pisanisi ona tueteli mai lia morning ngana fa Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Greetings and talofa lava, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, teaching children to be smart and have a bright future for families and church is the focus of Popota Girls College Teachers' Day celebration. Here's more on this report. In celebration of the International Teachers' Day in the country and the world, it is one of the special days to be celebrated each year in recognition of the work and contribution of teachers in the country. And this morning, the Popota Girls College celebrating the contributions and roles of teachers by holding a special ceremony led by Kuresa Tavalangi. The college also held a standing ovation in memories of some of the teachers who have passed away, also offered their services in teaching. The principal, Manuel Taise Latu, said the importance of the day for teachers around the world. She said the role of a teacher is not an easy one, as it is the desire of teachers to succeed in the influence of their students. The college was able to celebrate this occasion through various programs from Year 9 to Year 13. There are currently 13 teachers teaching students at Popota College. Solone Mawalese for TV2 News. Setu Alabati admits to allegation that reckless drive caused injury, but deny has other charge against him. Here's more on this report. Accused Setu Viliamu appeared in court in regards to charges against him in relation to a car incident that took the life of his wife. The accused wife is a police officer, and with the Ministry of Police Remembrance Day held last week, his wife was among the tributes was remembered at the ceremony along with the 7 other police officers who had passed away. Setu's appearance in court earlier this week has seen his lawyer give his yes answer to 3 charges and his defense to 4 charges, and the investigation will be carried out on May next year according to charges he has denied. The accidents happened on Saturday before the Father's Day in Samoa in August. It is one of the many car accidents that have occurred in the country this year. Solone Mobolese for TV2 News. In other news, Malofo College this morning celebrated Teachers' Day. Here's more on this report. Each year, Malofo College celebrates a special day dedicated to teachers of the college for their important role and contribution to the country, as well as to educate the children who are learning and taught at Malofo College. The principal, Lasita Vai, spoke in her keynote address on this occasion and acknowledged teachers for their hard work. She stated that this is not a new event in the school to celebrate men and women teachers by offering the nation their services through their calling as national teachers, as well as those who have retired from the teaching profession. Solone Mobolisi for TV2 News. The numbers of youth participated in SVHT program against violence has been increased. Here's more of this report. The fight to end violence against children in Samoa had taken a leap of faith as a group of adolescents continue to gather as a peer support group to develop themselves as child protection champions and ambassadors. Despite their different personalities, level of education, or the lack of therefore and family dynamics, the peer support group provides the adolescents with a safe space and learning environment without fear of judgment, misunderstanding, harassment, or abuse. The peer support group is made up of 40 adolescents from the 7 communities of Samalai Ulu in Savai, Fasitouta, Toamua,
si whangali'i luatuanu and solo in Upolu, in which Samoa Victim Support Group is piloting its primary prevention program to end violence against children. Most importantly, the peer support group had created a sense of belonging amongst the participants. Members of the peer support group are our very own children, destined to become the next generation of child protection champions or ambassadors. Solone Mawalisi for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings Samoa, here's initial updates of your weather forecast for this Tuesday evening. Wind advisory is now cancelled. However, marine advisory remains in effect for all marine waters. Satellite loop indicates few low and high level clouds still affecting the islands. From our weather map, a moderate to fresh southeast to east wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers. For tonight, cloudy periods with brief isolated showers. For Wednesday, partly cloudy with some isolated showers overnight. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, southeast to east winds of 25 to 35 km per hour for tonight and 20 to 30 km per hour for tomorrow. Diminishing combined waves and swells of 1.5 to 2 meters. Southern seas, southeast winds of 25 to 35 km per hour, diminishing combined waves and swells of 2 to 2.5 km and 1.5 to 2 meters for tomorrow. And its table high tide will be at 21 more minutes to 6 tomorrow morning, low tide at 13 minutes to 12 in the afternoon, and high tide again at 6 p.m. in the evening. Sun will rise tomorrow at 6 minutes past 6 in the morning and will set at 23 minutes after 6 in the evening. And that is all from your weather team for tonight, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whai ngole nalo sango talong lo mole nei vai ngole a fiafi, whaftai tele mai mo mai, mole te minei, tō whāsui fua.